Nadhango William au chukui Dombati tau nona sino ndo talitaka na waronga na Mbula FM na mndo anisia. Nadhango Berit au chukui na tau na sino talitaka na waronga Mbula FM. Mbula re we omai ko Mbula tau waronga na Mbula FM na batunga na sere. Mbula nadhango Poles Benwalu au chukui na sino ton konsa ndo talitaka na waronga na Mbula FM na mndo anisia. Au ndo talitaka tunga na Mbula FM na mndo anisia. Bula FM number 2 en seri. Ni sambulu vinaka se kwengo na bakale leka ni nonde tukutuku ena mbongi ndendai ena mai ndoni baka sala tiku ena nonda timi ni loya vitu na ndoni baka bulidi taumanta Ben Ryan ena sotsota ni Dubai Sevens ena singi ni mataka ena bulang ndoka itiko Ryan ena kiana soli na nonda singileti na dhorbo kana ngai beto manitigo baka technical advisor ena ngauna ni sotsota waritaka na ndoni baka bulidi baka tawa na dheni ni dhauni mbuka ni bebu kusara baka lebu na nona ngole mai ongo o Ryan ngandreba na tambani ni obisa men rongoda na ndomonra na itamba ngone ena kiana sangai me baka lele itaki na mbasulawa ena nondo benua waretaka na komisina ni obisa Brigadier General City Beningiliho ni na ngandreba na nonra bebuke na itamba ngone ena tikino ngo wasa tiko ena ndona buli o ngiliho kara waitabiti okina na baka listesi ni mate ni tu ena nondo benua sa initaka endo na indinati na matambose ni Paradise Beverages kena Byron Investment Limited ena kena sana bulitaki na ngunu kambulia ni Paradise Beverages ki China waritana manindia ni kambani ongo Mike Spencer ni dhaka lebu toka na kena na baka unangunu ki China lebu sarna sarabonua mai China erando talitaka na ngunu ongo kinangito era una mata tagatiko na nonda benua eni mateni ngauna rua na dhorwo ena sotsota ni Dubai Sevens ni mataka kadibaki na yadhai setereki mbitu ni yata ke kalione na soko na nderiwa bulidi onadha ni dhauni mbuka ena sotsota ena muoni madhawa deitok nga ono na dhorwo karto rawata mai na kula mai Rio Olympics kana kabeta ni tagatiko na nonda matatimi o osea kulinsau toka enindamdami ni beso sumtaki o emosi muleboro kana sanga tiko ningito o chosua idi mai dhabekiri na pakaleleka ni nonde tuku rao ni rongoda na kia naikuri na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni wakadhini vinaka Mbula vinaka na lewe viti bona makete kabua au maramani tau malam-malam manunga apa kau cari tahu yang kau untuk talita kama warung dari Radio Video One tahu mai serua tahu warunga ena Radio Video One antau mai bikin apa yang Nimbula nadhangoloa taratu au maramani lebu au wakitiko ngai lebu housing au ndo waronga na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani Na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani